I pozdrav svima ljudi, dobrodošli na moj kanal. Danas ću vam pokazati kako da krenete da igrate na skill areni. Tako, ako se spamnete na ovaj spawn point, onda samo idete direktno to na mapi gdje su kola nacrtana na mapi, a ako se spamnete na neki drugi spawn point, uzmite neka kola, rentujte i kada ste rentovali, pipnete T koja srce, kucate GPS ili GPS i birate autoškolu. Ima da vas vede do ove autoškole. Znači ljudi ne treba da ga gledate, ali ja sam 5 ili 6 puta pao na ispit. Ishod ima da vam pravim zašto. Birate T kao srce, kucate kupi dozvole i berete prvu dozvolu za vožnju. Birate odaberi i piše da ima da vas čeka vozilo ispred. Kliknite isto F da izađete i kad kaže vozilo ispred ima da vas čeka, to je jedno od ovih vozila. Kliknite T, mislim F to već znaju svi kako da uđu kola. I kliknite T ko srce i kucate engine da upalite kola. Tako. I sad tamo dole piše oštećenje 999. Sada vi ne smete da se udarite, da ćete ima da oštećite. Ne mogu da kažem, ali ja mislim da znate što mislim. Ne smete da se udarite, jer ima da gubite poenje. I vi nećete samo ovdje da vozite, ima da vozite po gradu. Sad ću vam kažem da sam ja pao 5 puta. Znači ja sam se 5 puta udario, mislim nisam se ja udario, nego neko je meni došao, neki igrač i udario me s kolima i zato sam pao na test. 5 ili 6 puta, ja mislim da je 6. Tako 6 puta jedan igrač mora da dođe da vam smeta, namjerno da vas udari s kolima, da padnete na ispit. I samo još što ću da kažem, ne smete da vozite više od 100 na sat. Ja ću sada da skipujem ovo kako vozim, zato što ako ne smijem da vozim više od 100 na sat, a ima negdje oko 20-30 checkpointa, to ima da traje puno. Evo vidite kako neko mora da vas udari. Jel vidite? Vidim ja sada promenim kola, ne znam kako to tako može da se radi. Ja mislim da može. I idem opet da prolažim. I wow, ovo i on sam malo predmeo. I vidimo se kad ću da budem pred krajem. Kada dođete do ovog dela ovdje, samo idete ovdje na levu stranu. Evo ovdje preko ovog mosta i samo nastavite dalje. Evo ljudi, mi se polako bližimo kraju i za sada su me 5 ljudi slupali skoro. Znači 5 ljudi. I znači ja sad 100% neću da prođem i sve, ali ja ću da pokušam da promenim kola i uđem u zadnji checkpoint. Možda tako ima da uspijem, nisam siguran. Ja ću da probam, ako ne, onda ću da snimam uvući. Tako, sad sam promenio kola i ajde da idem. Čestitamo, položili ste vozački ispit i dobili ste dozvolu. Verite mi, ovo je 7. ili 8. put da to snimam. Ok, ja sad da vidim da li ima da se renti kola. Nema. Novi. Ne mogu ni to, Ide brzo. Kućemo rent. 5 minuta. Kasno. Džabe. Već sam ih rentao. Udalo već su rentovane.
napisao, ok, engine. Sad možda uzete kako hoćete. Ok, kućemo GPS i biramo ovo prvo opština. Kliknite izaberi i možete do tamo. Vidite kako sad mogu i brže dolaziti mislim. Da, sad se sad da vam kažem, vidite onaj glitch, ako vas neko stupi kolima, ne trebate da izađete pa opet da krenete vozite. Znači, samo na kraju promijenite kola i uđite sa tim kolima u, kako se zove, u onaj zadnji marker ili zadnji checkpoint. Ne mogu da uzmem dati prečice, bar da kola. Mislim može, ali ne sa ova kola. Ali može odavde. Ajde, imamo ovdje. Znači to je bilo nevjerovatno, znači ako mi ne verite 5 ili 6 ljudi su me udarili s kolima. Znači nabarom, vidi se ja vozim na levu stranu, ali ja vozim na desnu stranu, vozim na levu i samo dođe, a kao skreće odmah i on na desnu stranu. Naravno da se zna da me navodno daje. Ok, i zašto idemo do opštine? Idemo tamo da biramo posao. Znači, ja mislim da sada kad ste prvi level možete 1 ili 2 posla da radite. Sad će da idemo kvar. Što je hitno ovdje, što se desilo? Mora da nam ovog checkpointa, dok se GPS isključio. Tako. Pipnite F da uđete. Šta se desilo ovdje? Ok, znači lagano mi je nekako zabogovalo i kao da sam pao i jedan put sam umro, ne znam šta se desilo. Znači sad treba da čekam opet da redite neka kola. A pre samo si mogu da kucaš novi i dođe Game Master i pokupite. Sada neće tako se, neće ta komanda dalje. Ajde, neka kola brzo da ih rentujemo. I evo ljudi, naš sam kola da rentujem, kucamo GPS, opština. Možda se tako desilo zato što sam snimao i kada dođem do opštine ima da prestanem da snimam, onda ima da uđem i opet da krenem da snimam. Ne znam što se desilo. Ajde. Znači, znate koliko sam ja para potrošio na dozvolu? 8.000, ako ne. Znači, uđo sam, pao sam. Evo je sad da prestanem da snimam. Ok, evo ušli smo. I malo pre niste mi čuli što sam rekao, to sam da kažem ja ću da prestanem da snimam. Znači to sam rekao, njima da se desi onaj glitch. Kada dođete ovdje bipnete T, kosartica, poslovi. Imate kosač trave i nisam znao da može kosač trave. I bus vozač, ajmo kosač trave. Eto, došao mi kao neki marker na mapi, a ja ću da prestanem da snima dok izlazim iz ove opštine. Ok, evo sada treba da idem do crvenog markera. I ja vam isto preporučujem da i vi uzmete, kako se zove, kosač trave, zato što sam jedan put bio, mislim ja sam pre igrao na ovo, kako se zove sada, skill areni i bio sam pusač autobusa i ja mislim, nije da mislim, nego plaćaju vas 8.000 tamo. A ja mislim da na, kako se zove, kosač trave vas plaćaju 9.000. Ja mislim da je brže i lakše se radi. Ja mislim manje od toga.
Ok, dođite ovdje. Uđite na ovo. Stigli ste na posao da se zaposlite, mislim da uputite posao. Tako, i sada pipnete T, crtica oprema, i dobijete ovu opremu. I da ko se treba uzmete jedno od ovih kola, znači ovaj. I kucate kosi travu. Krenuli se sa kosom travu, pratite crvene markere. Ok, tako, i sada ima da dobijete na mapu onako crvene markere, ali ja ću da vam pokažem kako to izgleda da radite ovdje. I koliko vas plaće, naravno. Simi, on je radio ovo, on je bio i busač autobusa i vozio je ovo. Sad je, mislim, on grobar. Jeste, grobar je. I famozni youtuber, on je isto vozač travu. Glupo što ovdje u sredini ima vode, onda kad želite da pogostite travu, da opkolite cijel ovaj krug da bi došli na drugu stranu. Oštećenje. Naučio sam da kažem. Koliko još ima. Mislim da budete vozač ili bus vozač. Sad bi radili, znači koliko. Ja sam jedan put uzeo linija, ima onako da birate linije dok hoćete radite i najbolje je linija 1, jer to je to najbliže. Ja sam mislio ako uzmem liniju 4 da ima više da me plaća. Ja sam uzeo liniju 4 i ja vozim, tako otišao na drugi grad. Vozim ja tamo, ja sam mislio sad ću da dobijem 15-16 hiljada. Kad se vratim ono isto 8 hiljada. Znači isto plaća, nije bitno koju liniju uzmem. I kad sam to saznao, onda sam sve počeo da uzimam liniju 1. Ja mislim da je ovdje tako ima da birate liniju. Nisam siguran, mislim da nema. Ja mislim da stalno ovdje koriste travu. Ajde više. Ja sam i bio poštar, znači to je najgluplji posao, ja mislim. Ja sam mislio da ima da bude zanimljivo, tako ima da vozim motor cijelo vreme. I da vozim sa motor 7-8 minuta da završim jedan posao, možda i više, nisam siguran. I ne plaća dobro, zapravo zaboravio sam koliko plaća, možda 7.000. Ok, evo ovdje platili se 5.000. 5.000 stvarno je vredno, zato što je lakše i brže završavate posao. I to bi bilo to za ovaj tutorial, ljudi. Lajkujte, šarujte i ne šarujte, lajkujte, subscribeujte i čao.